kaiman nuwat sakit di man laylaya. Narigat mo maminsan, di umas-asa ka, nagkarkaroon sisika, san pobre ay kanandal, wala kang lalasoyen, aking gagayimen, umaminsan san kinapobrem, diyan dahilayan. It awadi musiyay kanam ay ingay magay dignan anusak ikarigata magbiya may kagimaga tanariga met kayma nuwat sakit di man laylaya. Ngemasak an-anusan sikadi nakliwan isestekit ng biyak ko taadag wag kasesek. What's up?